बरायबाय दा बे समाव दंफैयो जोङो बरबुरि गामियाव उदालगुरि जिल्ला हरसिंगा आनसलिकनि सिङाव दङ बे बरबुरि गामियाव बेवहाय गुबुन धोरोममोन बिसोरनिया दायो बाथौ धोरोमखौ बिथांमोना नाजावदों बेवहाय गंबेसे न'खरा गायसनखो जों बिनि सोमोन्दै जों गामिनि गाहाय आफादगिरिनिफ्राय जोङो फंनैसो खोथा मिथिगोन दा दङ सारखौ गिबियावनो बरायबाय बाथौ बिबुंसारनि जानानै सार आंनि मुङानो जाबाय रमेश बर' गामिया जाबाय बरबुरि फोथार बरबुरि फोथार थांनाय 1969 मायथाइयावनो जोंनि बरबुरि फोथारा जेब्ला जोंहा चाइनाजों जुद्ध जाबाय थादोंमोन भारतजों बे समावनो जोंनि बे हाग्रामोन गोदो हाग्राखौ एवस्रांनानै गामि हिसाबै बानायदोंमोन 1962 मायथाइयाव बै समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा जोंनि गेजेराव जिहेतु राभाबो दङ बर'बो दङ ज'हे मोनसे बिष्णु मन्दिर हिसाबै मोनसे मन्दिर स्थापन खालामदोंमोन गायसनदोंमोन आरो बेबायदि गायसननानै बै समनिफ्रायनो नैबे बिष्णु धोरोमखौनो जों फालिबोबाय थादोंमोन दा दिनै जों नुबाय जोंनि गेजेराव एबा बर'नि जिहेतु गुदि धोरोम बाथौआ जिहेतु गावनिनो धोरोम होननानै जों मिथिनो हाबाय बे हिसाबै जों देग्लाय दिनै 12 तारिख डिसेम्बरनि बे सानखौ जों जोंनि गामियावबो जोंनि बर' माखासेया प्राय 37 न'खर दिनै जों बाथौआव हाबनो जों आवगायबाय आरो दिनै जोंहा सिजौ दंफांखौ जों गायनाय जासिगोन आरो लोगोसे जोंनि खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा नैबे सिजौ गायसननाय हाबाफारिखौ दैदेनलांनो बा गायसननो थाखाय जोंनो गोबांनो मदद होफैदों बिथांमोना फैनानै बाथौनि नेम खान्थिफोरखौ गासैखौबो बिथांमोना जोंनि गेजेराव फोरोंनो नाजाबाय थादों जों आसा खालामदों जोंनि बे गुबुन धोरोमखौ माने बिष्णुखौ जों गारनानै बिथिं जों बाथौआवनो हाबनानै जों मथे थांखिबो जाबाय जों जि गोदोनि कमिटि दंमोन जेनेरेल कमिटि बिष्णु मन्दिर कमिटि बे बिष्णु कमिटिया जोंना जेनेरेल हिसाबै थागोन खिन्थु जोंनि जि गावनि हारिनि जि नियम नितिनि थाखाय माखासे आसार खान्थिनि थाखाय जों बाथौआवनो दिनैनिफ्राय हाबसिगोन आरो जों आसा खालामो जोंनि जि खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा जों अनेक मदद होदों आरो होबावबाय थागोन आरो लोगोसे जोंनि नैबे जिहेतु जोंहा जराफुख्रि गुदि बाथौ महासभानि जोंहा सिलभार जुबलाय देग्लाय जासिगोन रुपाथि मायथाइ 2020 मायथाइनि जानुवारि दाननि 31 आरो फेब्रुवारि 1-2 बेबायदि बेखायनो बिनि गेजेरजोंनो जोंहा मोनसे बे ओनसोलावहाय बाथौ धोरोम लानायनि मोनसे जिथु धौ बे फैदों आरो बेनि गेजेरजों जिहेतु जों बाथौ दिननिफ्राय हाबबाय जोंनि प्राय 37 न'खर आरो आसा खालामो जाय बिथांमोना बर' जानानै गावनि धोरोमखौ जुदि लायाखैबा गुबुन धोरोमखौ सिबिनानै दंबा बेनि गेजेरजों जे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों आं खावलायनो नागिरो बिथांमोना जाहाथे गावनि धोरोम बाथौखौनो लानानै सिबिगोन होननानै आं खावलायो लोगोसे जोंनि जिखिनि जोंहा गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे जों गोदान हिसाबै जोंहा सोलोंनांगौ अनेक दङ जों आर'जनिफ्राय लानानै नेमखान्थि बायदिसिनाफोरखौ दा बिथांमोननिफ्राय जों जाहाथे
जों सोलोंनायाव बा बायदिसिना आसार खान्थिनिखौ मिथिनायाव जोंखौ मदद होगोन बेखौ आं आसा फारियो। दायो बे समाव दङ गामिनि गाहाय नेहाथारि बिरेन दिनै बे गोदान बाथौ थानसालि गायसनदों बे गायसननायाव मा मेसेज নমস্কাৰ মই প্ৰথমতে অসমীয়াতে ক'ম ইয়াৰ কাৰণে মই বড়ো হৈ যেতিয়া আমাৰ অসমীয়াটো ক'ম গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই আমাৰ যি মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো জাতি বড়ো জাতি বা বাথৌ এই সকলোবিলাকলৈ মই মানে প্ৰথমতে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মোৰ ভুলৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যিহেতু মই অসমীয়াত ক'ম প্ৰথমতে হ'ল আপোনালোকে সোধাৰ প্ৰশ্নটো এই ধৰণৰ যে আমি যিহেতু 57 বছৰ ধৰি আমি এটা অসমীয়া ধৰ্ম বা অন্য এটা ধৰ্ম বা বিষ্ণু ধৰ্ম বা অন্যান্য ধৰ্ম পালন কৰি থাকিলোঁ গতিকে থকাৰ পাছত আমি শেহতীয়াকৈ আমি গম পালোঁ যে আমি আমাৰ যিটো আমাৰ বড়োসকলৰ যিটো নিজস্ব ধৰ্ম জাতি স্বকীয়তা সংস্কৃতি এইটো কেৱল মাত্ৰ বাথৌৰ দ্বাৰাই হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি বুজি পাই আমি এই সংস্পৰ্শত আহি আমি সেইকাৰণে সকলোৱে মিলি আমাৰ ইয়াত থকা যিখিনি আমাৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ বড়ো কছাৰীৰ মূলৰ মানুহখিনি আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আমি বাথৌ ধৰ্মটো গ্ৰহণ কৰিলোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো মানে জোৰপুখুৰী প্ৰাইমাৰী বাথৌ মহাসভা আৰু আমাৰ যিটো হৰিচিঙা আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ পৰা আমি বহুখিনি অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অনুপ্ৰেৰণা অনুযায়ী আমিও তেওঁলোকৰ হৰে হৰে আগুৱাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এই চেগতে মই আমাৰ যিসকল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ মূলৰ মানুহে এতিয়ালৈকে বাথৌ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকক অনাগত দিনবিলাকত অতি সোনকালে বাথৌ ধৰ্মটো গ্ৰহণ কৰি আমাৰ যিটো বড়ো জাতীয় আমাৰ ঐক্যতা একতা এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে আগভাগ ল'ব বুলি মই এই আপোনালোকৰ এই চৰাবাদ মানে আমাৰ মানে সংবাদদাতাসকলৰ জৰিয়তে মেছেজ এটা দিব বিচাৰোঁ যাতে তেওঁলোকক অতি সোনকালে আমাৰ এই জাতিটোক একত্ৰিত কৰি এটা মানে বিশ্বৰ দৰবাৰত গোটেই পৃথিৱীতে এটা আমি এটা বড়ো জাতি আমি বাথৌ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা যে আমাৰ বাথৌ ধৰ্মৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিটো আমাৰ প্ৰগতিৰ পথ আমি শিক্ষা দীক্ষা ভাষা সংস্কৃতি সকলোবিলাক যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ এই বাথৌৰ দ্বাৰা সেই কথাটোৰ দ্বাৰা আমি মানে আমাৰ যিটো আমি বুজিব পাৰিছোঁ আজিৰ তাৰিখত আৰু সেইকাৰণে আমি বাথৌ ধৰ্মটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে এই কথাখিনি মই আপোনালোকক ক'লোঁ গতিকে ইয়াত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এনেধৰণৰ যিখিনি আমাৰ বাথৌৰ মানে ধৰ্ম সম্পৰ্কে জানিবলগীয়া কথা আমি ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ লগত মানে আলোচনাৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।